Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intaikan biyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Juliet adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. May papan iti biyag ko kas ina ti inak isalaysay. Barang makaibati iti adal kadag iti dumdumngeg. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Juliet dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Anay ko, Diyos ko, tulungan na ko, ma. Tulungan na, tapno maipas ngay ko, anormal to anak ko. Anay ko. Sabi ko matanda may sarong amang tulong kanya. Diyos ko, di na ko bye-bye. Juliet, balasang ko. Ada ka dita. Uwan, tata. Tulungan na, Tata Lucio. Aganak ako. Tata Lucio, sapay la ko mata maawatan na. Tawan pala ti maitad ko nga abang ko ita. Ay na, di mon pagparikutan da ita balasang ko. Maawatan ka. Gaputa kaan anak mo kat nga raw. Agyaman ako na, Tata Lucio. Sana bale, taapaman ang makatagad agbayad akto. Well, ngamno ita, di mo paila panunutan da ita. Agpapigsa kakit day, tapno mataripatom iti husto ti anak mo. Ay na, nagpintas ti anak mo. Imalakan ka. Agyaman na, tata. Kasladyak kabailan ti sakit anariknak, idi agpaspasi kalak. Ngam pinatibkar ko ti panunot kan riknak. Tadyak kayat nga dadakis ang mapasamak iti anak ko. Balasang kao. Daman la damagag. Ayan ka di ti ama ti anak mo. Daytang arot ti parikot ko ita, tata. Gaputa sa anan ang nagpakpakita. Sipod na amon na ama si Kuka. Ay na, nakapinpintas ti anak mo, Juliet. Ala, ipapas mo timang saklot kan kwa na. Tamadamdama pa'y agrupot kamin. Talaga ka di apatuluyam ti agawid, Juliet? Juan Greg, sa anak ama katagad dito gaputa awan mo ti agawir iti anak ko. Wan matkit di Ngam di mo ka di urayan ti panagsubli ni Jeric? Diyakon namnamaan ti panagsubli na. Gaputa linipat na kamin anaming pinsan. Ay, unay maten ni Jeric. Di tay pay ammo no sa dino ti ayan na itan. Daitakat nga rod. Iso adiyakon namnamaan ti panagsubli na. Tano talaga napatag kami kankwana. Saan ko mga imadayo? Sa bagay matkit di Mabain ako mga agawid ijay ayan mi. Ngam iturturod ko. Tawan ti sabali apag kamangak dito Tata. Juliet, anak ka. Anda sa kroy mo maladaga. Ala, sumrek ka. Agyaman na, tatang. Juliet, diyak maawatan ti makikita. Anya ka deti kayat asawan day tao. Tatang, anak ko, tuyubi. Pakawanin da ko mano, diyak imbagbaga. Diyak ngamin impagarup akastoy ti pagbanagan ti relasyon mi ni Jeric. Kalata sana nagpakpakita kanya. Iso nga mo ka din akon kaya. Unay matday ta na napasamakan ka, anak ko.
Ngamala, awanan ti maaramidam. Imbagkit di tay naiwanan ti sikog mo. Wan tatang, kaputa ipatpatag ko na hindi anak ko. Ngamapay nga itakala ang anagawid. Mabainak ngamin tatang. Kaputaan mo ka kung naandag iti tatao. Nga imbes nga ornong ko tiyawid ko. Saan taubing? Anak ko, adala ta masao dagiti kaaruba tayo. Hangam saan abalay? Taintun agbayag, agtalnadan tumatlaan. Agyaman nagtatang. Ngamjak maawatan tiriknak. Kaputa gumilgil ayam ti kurak iti amatay anak ko. Anak ko, di mon panunutan ti ama ti anak mo. Narigat matlaang. No si kalata, ti mangikamkamat iti bagim ken kuana. Pudnog ayam tinadamag ko asimbangpot kan, Juliet. Ay, wala na maring. Nabayag matan anak kaawid pudnog ayam ti kunada. Nga iso ang nagawid ka ta. Naganak ka. Wala na. Kas makita yung aglablabaak iti lampin. Ayan na nga iti ama ti anak mo. Diyak ka muna na. Awanan ti damag ko may papankan ko na. Husto gayam, tay kunada ang naganak ka abalasang. Konak, ano da kay di adayo a lugar amang manggad? Ngam saan mo't gayam, tanapan ka laang nagpasikog. Ay, kaasimot di amam, tananayunan manan ti pakanan na. Saan mo't ket di nana? Taag trabaho ak tumanan. Ay, katwan tapno ada pang biyag mo iti anak mo. Ay, oray kayam profesional. Makalipat no makarik na iti ayat. At damot gayam di adal nga aganak abalasang. Sige nana, tain nakitaan no nagburo kan jid anong nga indadang ko. No pakabasulak man ti panaganak ko abalasang. Pakawanan ko ma. Ngam italak ko ni amin kan ka. Gaputa umok adinak baybayan. Anak ko. Tatang. Limtag manen dagita matam. Gapo iti panagsangsangit mo. Tatang. Jakmat nagayatan ti panangpanaw kanyak tinupyok. Ngam apay adidak maawatan dagiti karuba tayo. Irwam mon ti bagim, anak ko. Takinunak matan kang kaide. Nga adalat tamakuna dagiti karuba tayo. Kasano no didak sardengan? Jak kayat amay matangan ti anak ko ti panangumumsida kanya. Ipakaawat ta na imbag iti anak mo ti kasasaad yo. Di ka mapukawan iti namnama. Patsyag ang maawatan ng tao. Kumusta kayon, Tata Lucio? Ay, Juliet, balasang ko. Tata. Siyak. Kumusta kayon? Ay, nasaya at lata. Ay, dandani di ka nailasin. Kasalumot nga main. Nabayagan dahil di naudi ayo umay mo ditaw. Kat kumustan ti anak mo? Dakelin Tata. Kasla ka ano laang daydi. Wen nga raud. Kahit ay wanam iti husto Iwan-wan mo tapno sana mayaw-awan iti nalintag adana. Wan Tata. Kat agyaman ak unay iti palagipyo. Nagapwam nga
Di ta sigod ang nagtrabaho, tata. Adanapan ko inala a dokumento. Ken umay ko iyag dagito'y ginatgatang ko dita grocery. Isupay nga abas tuyo. Ay na. Agyaman ak unay balasang ko. Tadinak nalipatan. Nawat-iwat pa'y lagayam ti panaguray ko. Pang last trip mo't ngamin ang tinaalak at nagpastos mo't daytoy ang alalaki. Binagdakan na kiting ti sapatos ko. Excuse me, sir. Juliet, Jerry, pasensya ka na. Di ka nailasin. Nalingdan nga minti ropa mo ti face mask. jak amunuan niya ti sarita, Jerry. Kalpasan ti manu atawan ang panaguruk-uray ko kan ka. Tinasayat. Oh my God. Mapantay ti may sa restaurant. Tapno komportable tang agsarita. Anya ti pagsaritaan ta, Jerry. Pakawanan nak. Nudya ko nagpakpakitakin ka, Juliet. Aklo nak. Adda sa bali a babae itibiyag ko iti. Anya? Ngamsaan kami matla nagbayag. Kat nariknak as si kagayam ti pudno nga ipitpitik ti puso. No talaga ang siyak tay ayat. Apay nga rod adinak sinubyan. Gapot adinak palubusan ti nakarelasyon ko. Kanayon nakasurutan. Jakmat kahit amay ramang ka. Aging gaan na umamatlaan. Kat pinanawan na kon. Nabayag nga inururay ka, Jerry. Ngamsaan ka na uray. Amumat no sa dino ti ayan mi. Apay adinak binirok. Nagbutinak. Tayong pagarup ko na dan asawam. Di ko namkit ni. Talaga adi na kami ipatpatag iti anak mo. Sana po nun dita. Numabalin. Agsinubyan ta. Buklentan ti pamilyata. Lading itak, Jerry. Ngam iti kinapaot ti kawan mo. Napunas anamin pinsan ti panagayat kaken ka. Di ka madanakan. Gaputadyak ipaidam kan ni Eden nga anak ta. Kanayon kamit na marabyan anak ko. Apay, papapanan nyo ayan. Iti ayan ti kaadalak. Anya nga iti aramidan nyo iti. Siyempre, dagiti school requirements Nakitam, sabalin ti panagsungsungbat mo anak ko. Pasensya kayo na. Damag kayo mat nga minadamag. Gaputa kayat ko asiguraduan, no natalgad ka matlaang. Laglagi pa, balasitang kan, iso asaan ko maakumkumpurme ti sumursurotam. Wanan, nanang. Nagbaliw kan anaming pinsan anak ko. Pangaasim tadi ka kumaagbalin abastos. Ta saan ka pinadakkel abastos. Tatang, kasladya akong kabailan a disiplinaan ti anak ko. Saan tayo mata nagkurang iti pamagpagakan ko, ana? Nga mapayakas dyamutan. Ay, uray siya nga raw, anak ko. Diyak matlaang maawatan ti anak mo. Nasursuro na pa yun ti sumungbat. Una yan. Apa yan nagbalin matanakas di ti anak ko. Ay, di tay sardangan abagbagaan ti apok, anak ko. Patyag, na-impluensyaan laang iti barkada dayjay. Wan tatang, katulungan dak ko ma. Wan, anak ko. Narabyan ka man anak ko. Agat-arak ka simangpat. At least, nagawidak, nanang. Bastos ka. Nagbalin kan asubag nga anak.
nanang. Saan ka pinadakkel, abastos? Gaputa siya. Pulos ajak sinungsong batan ti amak iti baribar. Wena, ngam apay nga rod. Anag-anak kayo abalasang. Talaga abastos ka, Eden. Di mo amo tinagdalanag. Tapno lang mapadakkel ka. Iso adinak pagsawan iti kasta. Isingeriyo pa yan, ti panang padakkel nyo kanyak. Pues, pumanawak nga rodan. Tapno awanan ti parikot nyo. Sige, pumanaw ka. Total, di mo matla kaya't adang ganda giti pamagbagakan ka. Para makita no di nagtumitla ka sa pulan. Saan ka pumanaw, apok? Pumanawag! Bayan nyo a pumanaw, tatang. Kita aklaang, no kabailan na ti agbyag ngagmaymaysa. Talaga saanin na nagsubsubli ti anak ko. Unay yan. Di nala pinanunutan na madandanagan akan ko na. Wan nga raw, anak ko. Awan mati amo ka nagkurangan. Apa yan nagbali na subag ti anak ko. Diyak masumbatan dahi ta, anak ko. Gaputa nakita. No kasanaw ti panang padakkel mo kan kuana. Kasanon nagpaiso ti sayang gosang amasikog ti anak ko. At-adan nga ibagada nga malakanyak nga inana. Di mo idan ikaskasaw, anak ko. Tapno saan ang manayunan ti dadagsin ang marikrik na. Di daam mo tinagdalanam. Isuan na lakala ang kadakwada ti agsaw. Tinasayaat. Biro kanta ti anak mo. Talaga gaya mamasikog ka, anak ko. Pakawanan nak, nanang. Di mo laam mo no anya ti marikrik na. Amom ka di anagado ti sao ti tao may papan iti naramid mo. Awan ka no tinagdumaan ta. Agpada ta abalang kantis. Nanang. Apaya di mo pinanunod ti amin na sakripisyo para kan ka, anak ko. Apaya di mo dinangdangag dagiti pamagbagakan ka. Anya tinagkurangan tapno kastoy ti ipay mo kanya. Pakawanan ng kumahal, nanang. Nakulapan ti panunot ko. Kunak na kubailak. Saan madgayam? Awan lang arudan ti amam iti sibay ta. Kasta pa'y lati naramid mo. Engka gumaag tinang padakal kan ka iti nasayaan. Nang puro sakit tinakam ti impay mo kanya. Pakawanan nak, nanang. Amo ka nagbidutan. Ikarigatag dagbalbaliw. Ado tinangeg ko asao, may papan iti pasamak iti biyag mi nga agina, Mr. Lonely. Ngam idi agangay, ininot analipatan da dayta. Nagbalinak lataan na tibker, kat inggaed ti anak ko ti panagadal na, aging ga nagturpos iti kolehyo, kastamet ti asawa na. Alakastan ket agyaman akunay, tuy pagayam mo, Juliet. Juliet pagayam ko, saan asinsinan tinagdalanam, ngem dayawen ka iti kinatibker mo. May saka a modelo nga ina, gaputa uray anya tinapaspasaram ket di kasimuko. Ala, sapay lakoma, tamasukatan met iti ragsak, dagiti pan nakapasakit,
nga ingka linakam. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan a Juliet, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kay amin.